Mnogi nas pitaju zašto Atomska banja. Pa, dva izvora u svom sastavu, u hemijskom sastavu vode koja konstantno jednako kvaliteta izvire otkad postoji, a to proveravamo stručno i konstantno u prethodnih 40 godina, imaju umerene količine radioaktivnih elemenata korisnih za organizam. Radijacija je u zdravom domenu, odnosno ispod granice tolerancije. A šta je njena tajna? Kada smo bili na promociji u Institutu za reumatologiju u Novom Sadu i neurologiju u kliničkom centru, jedan od lekara koji je dobar poznavalac Trepče nam je rekao: trik je u tome da radioaktivnost tih elemenata pokreće regenerativne procese u organizmu, pre svega neurona, i zbog toga Atomska banja sa punim razlogom, odnosno potpuno opravdano nosi takav naziv. Atomska je pored toga i u efektu koje daje ljudima, ne samo po pitanju lečenja, nego i po pitanju odmora i relaksacije koje ovde dožive. Atomska banja je dugo čuvana ljubomorno od strane ljudi koji ovde dolaze i od ljudi koji u njoj rade, zbog toga što je imala jednostavno valjan pritisak ravnomerno raspoređen u toku godine i nije imala problema sa posetiocima. Naša želja je da privatizacija donese nove momente. Kada to kažem, mislim na dve stvari. Jedno je da je banja 24 sata, 7 dana u nedelju na raspolaganju svim gostima u mestu. Znači, ne samo našim gostima u okviru Atomske banje, nego gostima koji se nalaze u Gornjoj Trepči. Kada kažem 24 sata, pričam o terapijskom delu, o medicinskom delu, o stalnoj brizi. Znači, naši lekari i stručno osoblje su na raspolaganju svim ljudima koji su smešteni u Gornjoj Trepči. Banja je specifična po tome što daje tretmane 7 dana u nedelji, što apsolutno nema slobodnog dana. Banja je specifična po tome što i za ljude koji su smešteni u privatnom smeštaju nudi svoje usluge, da li su to usluge ishrane koje mogu uplatiti u pansionskom smislu i imati jednak tretman kao da su smešteni u samoj banji. Šta je još specifično za banju? Ono što ćemo, pored poboljšane organizacije i povećanja broja izvršilaca, sačuvati, to je taj prisan odnos koji naši zaposleni razviju sa svojim gostima. Znači, ovde se to graniči sa porodičnim odnosom. Znači, oni se bukvalno znaju poimence, razmenjuju čestitke za one važne datume u toku godine i mislim da je to nešto na čemu ćemo još raditi.